He pakihi e whakahaerengia ana ki te kāinga Kamutsu ko te nuinga o ngā mahi he mea waihanga i te hēti o tētahi whareka i te taitunga o Tāmaki Makaurau. Ko tā kaikihikihi he whatu he tui hoki i ngā momo kākahu Māori o Mohoā. Me te aha e tauri kura ana te pakihi i te rangi whāwhātanga o te ao kapahaka. Kai a te Okiwa McLean ngā kōrero. E wahine puke ngā rau. Around the rim of the hat. I namata nei kei te hia tia ana mahi e te takitini. I like to create things. I like to make things out of natural fibres, and I just like to tutu. Ai rā ka whakahaere tia e Alicia Conrad te pakihi o Kaikihikihi Āti tōna he te i te whaitua o Manurewa. He whatu i ngā kākahu kapahaka tairawa ki ngā taira o te ao hou. I try and make things that's not going to cost me a lot of money to make. So the bags that I have here, there's a guy who does outdoor blinds and he gives me all his cut-offs for nothing. So I thought, well, how can I use this? Everything's traditionally made and then I reinforce it with industrial machines so that it stays durable and it lasts longer. Ko te tino kaupapa o te pakihi nei nā te whānau mō te whānau. Me te hae waipuke ana a Conrad i te mahi i nā rā e kainamu mai ana te wāhanga haka mā ngā Pākeke. Right now I have 7 national groups, regional groups, senior groups on my books. I've just finished Mana Kuratahi. Prior to that, we just finished Ahurea. Prior to that, we just finished Polyfest. So the whole year is full of kapahaka competitions. So I am just super busy and fat tack with all that sort of stuff. Piti atu nā te ringa toi nei anō hoki ngā kākahu i whatu mō te whakāturanga o Aroha Nui. I namata nei kua whai wāhi ana ta māhine ki te tauawhi i tō rātau whaia. Why do I do it? Because it's make money. That's how we used to make money back in the day, you know. If we wanted to go to the shop, we had to do a little bit of car tours and something, and she'll give us some money. I whāngai hia ana ta māhine ki ngā huatanga maha o te wharepora mai anō ki mohoa nei. Ko te kawe tonu i nei mahi ki ana mata te aronga nui. This is my nan's mahi, and it's, you know, it's been handed down to my mum, and it's going to be handed down to us too. So I want to keep it there. Keep it there. Me te āwhero kia koke ki taumata ke. I have so many ideas I want to experiment. I not only make bags, I do pew bags, I do Morako bags, I do diving gears, I can sew anything. The thing I do is I like to sew rāranga, so I make rāranga pieces and I sew them and I incorporate them into lots of stuff, and that's where I want to go. Ka mutu ka mea ka toro atu ki te whārangi pukamata o Kaikihikihi kia kitea i te whānuitanga o e nei taonga kura. Hei whakarākeitanga mā te tangata. Te Okiwa McLean, te karere.